musaza ciao Fred yoroche gushira umunsi ngotarira sana itangiye kumwinjira bamukasubwana. Shit, I know him. Uwo musaza Step over to 562 Houston Street right away. Yahise avuga inyubako umusaza atuyemo. Check for me if you can. Muza kandi ngururire uninde weresha amashusho nibusobora nkaya basi yarazi uwo musaza wari we yahise yerekerayo. Urinde. You don't remember me? Ntabwo unyibuka. Really? Ni jewe Pidi. Ngo yitwa Pidi. Ntabwo unyibuka nicyo kibaye ikibazo. Aya basi aragarura n'umwicanyi Silio kila dore ngota muze niyore umwicanyi nawe niyore yamvanye magatambaro urugamba gabo bagenzi hari intambara ubona kwere kwiye kuba intambara. Hari intambara ubona ukwiye kuba intambara. Iyi irarenze barakwereka wundi yarazana umusaza atuye yafashe mutaza yihuta arabe ko yamugira abagenzi umumotari yaje gusa hakuno biracyakomeye ni hagati ya babiri kirita abaza kurwana gusa abuze gato buri ngota uyu munsi ni punsi by'umwicanyi n'ibyankurye gabo ndetse intoki ebyiri nizo zamutabaraga rukomeye yaziteye umusaza ntabwo ari kumushobora yaramwubikiriye muze yari yihagazeho byaranze nuko yamanutse bageze iki cyicanyi kizanyemo n'ubugome ntabwo byagarukiye aho kirakica cyamwishe nabi umusaza. He's the champion now. Ubu se ninde champion? Yewe aya basi yicaga indwanyi zose ngo akunda be champion wenyine. Abindwanyi akataraboneka izahoro ivugwaho. Barakwereka ko umutabara muzeyi yaraje biracyanze yari yakererewe. Mwibuka umusaza baramwishe. Ikigabo cyicaga abantu kujya kuzabe cya champion yaje guparika moto aje akererewe. Muzeyi yapfuye. Umuryango niwe cyaramuteruye bari basaguye kare atarahagera yatabaye na kasike yari yambaye ku mutwe iki cyaza moto telefone kwa wa mugenzi we yagiye gusaba ubufasha Kim. Yeah, hello. Yego Ken, this is Hutch. When Hutch. Listen, your instructor, Master Takaido, he's been killed. Umuyobozi wakwigishije Master Takaido yishwe. Aya boss yagwe mukanu. Dore kunava mu nzi we. Dore kunyevuye we. Dore kunchifu Hutch yaramwamagaye. Master Takaido yishwe. Master Takaido ni wamwigishije kurwana. Sasa umwicanyi yamurebeye. Feri ya mbere yagiye kwa muganga. Gusa mudambo wa Master Takaido yari mu Japan. Yagiye kwagira mukuri birababaje. Umwicanyi yamuviziye. Kandi kiriya cyicanyi ni kibi gishyira ku madere gitahantu habi gitera n'intoki karakomeje. What the hell's the matter with you? You should know better than to go into a situation like that all by... Ntabwo wakabaye wagiye wenyine. This guy was getting beat down pretty bad. Byari bigeze habi. Hey, Ken! Injira yaraje. Thanks for coming. Urakoze koza. Listen, I'm sorry about it. You're lost. Umbabariye kubwo wabuze. So what do we have here? Dufite icyana. Check here will bring you up to speed. Uwo ni cyakaraza kukwereka byose bishoboka. Muhera aho ngaho muri babiri. Chief yari yongeye yamuhamagaye. Yari yavuye mu kazi. Ni byiza kugufasha ngo wajya gufasha kera. Hari wamenya no mwicanyi wari. Ken, Niko. Thanks for coming and helping. Urakoze kuza kudufasha. Niba mushima kangahe? Yamanda nashima subiramo. Uriya nawe arakoze mu kazi. And you're not getting anywhere, are you? that's why you're here to save our poor souls. You got it? Ova mugira noneho mugereje. Uratumva nicyo kikuzanye kugira ngo tube twafatanya aho tugereje rero tutangirira nawe. He's someone who plans. These killings, they're not random, spur-of-the-moment things. He only yaravuze atumva. low-risk victims in low-risk areas. No umuntu buryo arimo kwica umuntu kwaza kureba ese abana akomeje kwica bafitanye isano mu buhe buryo.
tugahera aho ngaho. His behavior reflects his personality. Yabatumva ingeso ze zirasa naho zidatandukanye bose abica bateye intoki kumbe chef atangiye kujya kwirarira muri bagenzi be namuzanye niyo bantu ni number 1 abo babibonye arimo arirarira abantu nge namubonye Because, umva frankly, I don't care what you think. frankly sinita I kubyitegereza know who you are, Ken O'Hara. icyo dufite gukora Because you were scared. umwicanyi tugomba kugenda urabona ko icyo abantu bakataraboneka so ko tubarusha kurwana kiri ku muhati tugomba kumufata aya basi All your bullshit theories, write all your little reports, but just make sure you stay the fuck out of my way when stuff gets really dirty. ikintu ugomba gukora gusa umenye neza ko utagomba kungira mu nzira niba nshatse ko dukorana turakorana ku bushake bwanjye ariko cyane wowe mpamagaye ni kifu bashefu noneho shefu amakuru urasa none ukashaka You sure they found you your own office? ntabwo ashaka ubufasha nyamara ko imikimuzanye ni ubufasha. I want copies of everything you got on this case for my report. nshaka kumenya byinshi umaze kubona kuri ikirego rero And have a fine day. umva meze neza ishakira ibyawe afitemo agasuzuguro ntibumvikana nibwo akiza arapima byo kandi yizeye ko azi gupima azi ko buri kimwe azagitunganya uriya nawe aje ku kirego ni ikirego cy'umuntu ukomeje kwica abantu umwicanyi kabuhariwe serial killer